Sanibonani. Igama lami ngumuzika Mashele Mbungela. Ngiyi-content creator ledzabuka kaBhokweni eMpumalanga. Ngithanda ukukwamukela kulesiqephu se-Digging Deeper, i-mini documentary series yethu lebukene netindvo letahlukahlukene. Kule season lena sibukana nemilandvo webenguni, tinkolelo tabo takadzeni, emasiko kanye nemihambo yabo. Ngaphambi kwekucala ngicela kunikhumbuta ukuthi ni-subscribe and also hit the notification bell ukuze ningaphuthelwa nasiphosta siqephu lesisha. Ungcono wena njalo nyalo ungakhohlwa yabona. Utika kabili nje sewucedzile. Lawo mabhathini avamisa kuba la. Sibonge nasenaliphenyo lethu sithole ukuthi benguni bebabantu labanetindzabuko letahlukahlukene eNingizimu Afrika. Kungiko ke sithola benguni bakhuluma malimi lahlukahlukene njengaso siZulu, siXhosa, siNdebele, siSwati kanye nesiTsonga. Ngibe nenhlanhla impela ukuthi bangamukele emakhaya abo bantu labadzala. Sichithe cishe lilanga lonke nabo sixoxisana ngetemasiko, tinkolelo nemihambo yakadzeni. Ngifise nekubatisa lana kini njengoba labanye babo bangasahambi nathi kulomhlaba. Siqephu sanamuhla sibuka netindlela nemasiko lalandzelwako nase kufike leso sigaba sekuthatha mlingani ngekosindvu. Ngalokukhulu kushesha asingeneni kuso. Zange banitshela ukuthi hlalani la. Yayijulile ke leyo. Ngithe kuphuma kancane ngayobuta abantu labasha ngalaba kwatiko ngalenkonzo yekulobola netizathu letisigcinisa lapha. Nathi timpendulo ngititholile. Malobolo ngasho ukuthi indlela yokuhlanganisa imindeni futhi. Awuyangithenga. Abasithengisi ngani? Mara hayi akusinjalo kona. Sizathu sakhona ukuthi maybe kukhomba inhlonipho kuloyo mndini nanyakolobola. Ukusuka kwento ukuthi kumele kuhlanganiswe kumele kuhlangane tibonke. Bahlanganisa umndeni. Yabona amalobolo lapho silungisa tindlu talabantu labatsandzanako. Usifuna thambe ngemumo tibe kahle vele. Umfati usuka atinikela tukwendoda. Injalo ke lento. Loyo muntu loyo yabo usuka vele sekafuna kuhlala nawe ukuthi ufuna kuhlala nawe gogo ukuthi ungasamuki ukuthi sowuthi ufuna kumuka ekhaya kini yabo. So ufuna ukukwenda mfati wakho ukuthi uhlale naye khona lapha ekhaya lakhe. Uhlale noyithune into emndeni ngisozathu ukuthi akhokhe amalobolo njalo. Symbol ye respect, appreciate yabona. Lokhu umatisa nemansi sister sakhe. Amadoda akho ukuthi lona semntwana nabo lonywana. It's a sign of respect. Khombisa respect kule family lekabuya kuyo. Ukuthi umthatha official ukuthi uyoba wakho. Khombisa ukuthi babe uyakhona ukuprovide nakelele emndeni wakhe. Ngalana it's kubonga nje emndeni wakhe batali bakhe ukuthi bamkhulise kahle wabangilomundanga. No matter how much money you pay, they might ask you for 2 million, just making an example. It's not something you must complain because you can just, there's not enough money you can pay for someone. My dad paid lobola. You know, I see my brother paid lobola, my sister was paid lobola, and my family charged so much and he didn't complain. And I don't think he should be left alone. It's something that should be carried on. We start from scratch, ne, for it to be even initiated. Bobo ufuna wena as umkhwenyane uhlanganise bomalume. Yabo ubatshela ukuthi sekuso. Ubathumele bomalume number 1. Kuvele kucace nje ukuthi kulabanye abafowethu kumnyama emehlweni engobolwana. Kodwa bakhona nabo labaphendvule khona. Kubukeka ngathi la kufike kunyukele khona kulabaningi uma sekucathaniswa letigaba temshado wesintu. Bese ngiyakulabadzala ukuthi basiwede kulokungadi kahle kwethu. Nali ke ligalelo labo. Nina bantu labasha lenibhimbisa kuko uthatha umntwana webantu uyohlala naye ekhaya ngaphandle kwemvumo yebadali bakhe.
ngaphandle kwekuthi uhambe uyovela ekhaya kubo. Bantu labasha leti indzaba temalobolo ngathi setiyashabalala nje. Nje sekhona. Ngathi setiyanyamalala. Ngathi abasaboni ukuthi kubaluleke ngani. Okwekuqala ukhokha ifunelani nganeno. Asaqala kujuma angakahlali ekhaya. Ukhokha ifunelani nganeno ukuthi bathi badali bakhe nakangekho la ekhaya ukuthi ukuphi. Mawuthi nje uyavela la wena. Athi simtekile sibani. Phuma matubana bale. Uyashiya noma yini la ishiyako la ibaleni. Aphuma matubana bale. So utawusho lo sesimtekile thina bakabana. Seniyati ukuthi sibani kani bekahlanyamalala nje bekayale kabani. Lokho kwentelwani babe kwentelwa lokho ukuthi mase kukhona ukuthi mhlambe sekuvela lokuthide kulo ntombazana. Kuyatiwa ukuthi kwaleka bani. Naso ufuna kumthatha umende umfati. Uqela abantu bahambe bomlobola ekhaya kubo. Sewuyolotsholwa lapho ifunelani nganeno seyikhokhiwe. Sekuyatiwa ukuthi ugane kabani. Number 2 kulandzela emalobolo. Sewuyolobola wena. Kulobola ke kunetigaba letiningi. Futhi kunetindlela etiningi lekwendiwa ngato etindzaweni letihlukene. Kepha kona kube kukunye noma kube konke kwendiwa bangoni. Akuyibo malume kuloboleni. Kuya bobabe lomncane. Kuya bobabe nabo mnakethu ngibona baya kolobola. Basuka la labakithi bayele bayokhuluma bakhuluma ngekuthi kufanele laba bakithi balobole lo mfati. Kuyakhulunywa kucala. Uthuma abantu ekhaya kubo. Khawona madam. Nelutho lesithi. Lokusiyovela. Usilana. Uganiwe la. Doqela buhlobo. Bese banimukela. Bese bamukeleke. Niyahamba kocha. Bese niyabuya ngelinye ilanga bathi sekusilanga sithi siyeda lapho. Sebanilungisela ke. Udathi naso ubuyela ke sekuyolotsholo. Sithi sindvu kulotshola umfati akulotsholwa indvombi. Shothi awunathi nasenivumelele sokukhokha ingoma yami yolobolo cha. Utawuda lo mfati atojuma la khaya. Noma le ndvombi tojuma. Ithi nayifika la khaya bese iyakhishwa ke nakutsabuka kuza ifakwe esibayeni. Sithi yamekeza bathi ngeSiswati iyatekwa. Uyamteka lo muntu ngaphambi kokuthi umlobole. Utawungena esibayeni ahlabe phansi ngesikhali agcotshiswe libovu akhishwe. Labanye bathi ukhishwa nembuti labanye bathi ukhishwa nenkomo. Aye kuba akaphumta inkomo. Uya kubo nalembuti labathi afike bamgeze ngayo libovu ekhaya kubo. Nakude sibaya njengala kude sibaya ngithi. Niyenda nje kuniyabiyanyana nje kancane ungathi nenda sibaya. Ungathi nenda sibaya. Nimfake esidvaba ahlabe ngesikhali phasi, nihlabe imbuti nimthele ngenyongo, nimgabise siphandla. Uyabona iringi yesindvu siphandla nenyongo iringi yesindvu le. Kepha nakatekwa kuphuma inkomo yensula myembeti lehamba kucala. Leta ukhombisa lo nina ukuthi phela lo vele sengumfati wemuntu. Vele usuke sangumfati. Noma uyokumlobole noma ungasamloboli akusasho lutho vele ngumfati wakhe. Noma ngeneka ukuthi akuphuma hamba wenza kulomunye bathi loya ngumfati walukhela. Ngenxa yaleli bovu yena umfati akagqishiswa kabili libovu. Gqishiswa kanye. Seniyeda ke ndolobola selapho kuhlatshwa dingeke kwenziwa yonke lento. Kuyadliwa kuyajatshulwa kuyagidwa kwenziwa yonke lento. Seba kukhululela umngakho. Umngakho sesiyakukhululela yena. Ungasamteka uhambe naye noba kunini. Angithi lokho bendela kuphahla lapha babikele labatsayo
uthi intombazane usuyaphuma uyakazibani bani uyokwenza mina bomkhulu khanyisa indlela target hlobo lokhu isilungu senatendela mina kusho kuqala lokhu kuqala nende kona kumasiko esini kufana kadzeni bantu bebalobola ngegolide nesiliva because igolide nesiliva belineveli so nanyalo inkomo yahamba yaba neveli because abantu abamnyama labaningi inkomo bayisebenzisa imo like i-transport i-workforce yabona so isebenzani betiningi ivumelana nalesimo abantu abahlala kuso ngicabanga ukuthi kwaya ngaloko abantu baze balobole ngenkomo nangabe nje kuphumela lemfunelani nganeno yakhabo lomfati selaba bakhabo umfati bakhokha lubanze bamikisa lo makoti lubanze mthimba lomncane wekummikisa siyamikisa emaswati amikisa awutimikiseli nje so thina nje sihlalelwe liqala lekuthi simlethe la ekhaya uma ngazange akathole umntwana lo intombazana lo mntwana lo anayo lo ya nguye wenu wokuqala bavame kufuna 15 yetinkomo sekungabo labo lo umndeni ukuthi utibita inkomo malini labanye babita 3000 labanye bangabita 5000 kungabo ngoba kuyashiyana kuba nelikhalo lwebantu abenkosi kuba nelikhalo labo babe oshifu tikhulu akufanani lokubita kwaleti nkhalo talabo bantwana balabo babe labo ngokuhlukahlukana kwabo bese kuphuma tinkomo lethiwa lugege nase kuyohlatshiswana kuyohlatshwa tingege bakabo ndvodza bahamba nelugege nabafika lelaba batawufike bakhiphe tinkomo labanye bathi imvuma leti nkomo leto tihlangabeta leti tabe sitiyahlatshwa lugege nalelenye inkomo tihlatshwa kabomfati kulolo wenza la ekhaya tinkomo zokuhlabela le ungena naletindo tonke leli batufuna ingubo ma case ma cold drink nani lokulandzelelako lokuya khona le ekuloboleni lesinefu ngoba ligwayi isinefu siziligwayi labogogo bogogo bonke bogogo labaningi bebabhema sinefu kufakwa lo 5 rand lapha ekhathi ngoba kuthiwa noma 2 rand imali likhanyako kuthiwa imali yemadloti lokubaluleke kakhulu ngileli bhodlela letinzambo naleli gwayi labogogo nale mali lelefakwa la letindlelo lefakwa la kuleli gwayi labogogo ngiyo lele kubikwa ngayo lapha kulabogogo ngolokubaluleke kakhulu lokho labanye bathi akabomake akabobani nesitswebhe nemukhwa wababe sibaya alabanye benda kube litshalo labanye bende kube liduku lasenhloko bathi sibaya tinkomo atibekwa etafuleni tibekwa phansi ungatibeka etafuleni uyatiphephula nalomakoti uyamphephula umbeke etulo uyakubona leli hiya lobeka kulo lelibekwa lapha phasi kuthiwa udakhela sibaya utifaka esibayeni ngoba na utatibeka ngaphandle ungakatibeke etikwalutho titawuhamba nathi sesibayeni atihambi tihlala ndzawonye nalo makoti ukuthi utawuhlala ndzawonye le kodwa na ungakambiyeli utawuhamba sitswebhe sokulusa phela tinkomo induku liqansi lele bebahleli kulo labakhulu alisali bahamba nalo noma ningafike nibahlalise titulweni noma ubahlalise emasofeni nabahamba bawalayisha emotini bahamba nawo bahlaliswa phansi vele bahlaliswa phansi nangabe bona leti nkomo tabo bebangakatiphatheli liduku lekutifaka umthetho abawadi ubanika liqansi lelincane bandlalele kulo leliqansi bahamba nalo nina naniqedza kutithatha ya phengomo akufuneki abafuntilenge bakhulumile kulokunye
abafundi lo tindlulele mhlambe tibe so. Tihlola ini? Tihlola kuhlukana noma tihlola kuhlukana vele ngoba aninocedza isikhathi lesithe solo nihlala nobabili. Kungako tiyalinganiswa uyakubona. Laba besingisi batakutshela tingoma leti ma-odd numbers 3 5 7 ativuki. Kuthiwa na ulobola tinkomo le nkomo kufuna ibe nemngane. Tinkomo tiyaqosha mse. Manje nawe ulobola leti nkomo tibe ngi3. Uthi lele yita uqoshwa ngibani. Bathi kuyinhlamba ngoba uthi wo ngilobola tinkomo timbili leti nkomo leti insikati ile ibe indvune. Shoza uthuka lo babetala uthi nina ngokuthi awusaliqosha le nkomo. Yabona sithi izulu luculo luhle nesiswathu njalo luculo luhle ngoluhamba ngabubi ngalibili ngoba uthi wena uyalobola nga3 7 wetinkomo yo ayikhuluma usilento lobola kahle nje into yakho thatha takho buhlala ngatimbili masokisi akho ngamabili konke kwakho kuhambe ngakubili. Inhlawulo ikabili uhlawula sisu inhlawulo eqala kuliqala kufohla sibaya sebantu ngaphandle kwemvumo uyasihlawula sisu ngaphandle kwemntwana. Number 2 uma ungamteki lo mali uhlawula lo mntwana uyamthenga uyabona kumhlawula lokho lokumthenga. Senikhulumisene nemndeni ukuthi sesiyethina sehlulana nalo uthatha impilo yakhe uyembili. So uyahlawula ke kodwa ke vele utawukhipha letinkomo letisihlanu tokumhlawula lo. Mara nawe ufika uthi utohlawula le damage lo yendile utohlawula umntwana aba uthi umphule libele. Uyeva utohlawula umntwana aba uthi wonile la kuleli khaya. Sikhutha umhlola. Kuchamuka laba bakabafana nalembudi bayise lapha. Into lengathi ayikhumbula ukuthi imbudi ihlobo luni lembudi indoda mfati. Balekile lokho. Usathi ukuthi lembudi lihlobo luni lembudi. Lehlawulo vele ihlala imile sonke isikhathi. Awumhlawuli mabe kusho ukuthi umkhandla sowephukile. Awunamhlawulo ngoba bamhlawula laba lekuqaleni. Uthenga lesibongo sakho ukuthi lo mntwana abitwe ngesibongo sakho nasemadlotini akini atiwe uyakubona. Nakusasa nakakhula lo mntwana kude lapha atawuhlupheka khona wakho wamhlawula le mali leya iyaphahlelwa kulabadzala uyakubona. Bese kubuya ukuthi unabangaki bantwana umfana noma intombatana noma mantombatana noma bafana. Makungumfana inkomo yinye lotayikhipha. Mabe kuyintombatana utakhipha inkomo letimbili. Dokuthenga lo mntwana ukuthi salabuya kuwe ngoba nisasiphinzi nihlangane nalo mnina wakho. Lisiko vele lithi umfati uyalotsholwa. Na ulobole umfati wendela usiko lwesintu. Belungile bangaloboli belunga balobole. Asiloboli imfundo thini. Asiloboli ukuthi lo mntwana nami ngimfundisile kakhulu. Njani sekufuna ukuthi ngimbide tinkongo leti njani. Sisakha inla buhlobo. Asasibidane kahle leti nkongo. Tibe ngilete imfanele ngoba kusasa yena lobola lokulobolela wena lo kusasa utoba umntwana wakho. Na uhlala nemntwana emuntu ungakamloboli ungakaveli ekhaya kubo abakwadi asikwadi thina. Angashona bafuna ulobolo kokucala before umntwana yena kwesi2 bamthatha. Yakubona. Mara uma umlobolile wakho uma bamthatha balihlata umuntu ufile sekuthiwa alikwati libhokisi ukuthi lehle ngoba lo baba kalotshwa cha ngumkhuba nje lo mumbi lo wendiwa la ulobola umuntu akuhlangani nekufa nabayekela abantu bangcwabe nakufiwe ekhaya sithi sifaka ingubo emlonyeni asinoloku sikhuluma indzabathe emalobolo sabinza Thatha ngesinvu akusiyo umcimbi loba munye phela kulihlelo lelinetigaba letahlukahlukene ngaphambi kokubuyela kulabadzala asesiveni bafowethu ukuthi batini ngalokho. Ngelilanga lemalobolo kuvamise ukuthi ngihlangana bomalume the elders
for negotiation and loyo muntu labamlobelako akavili yena ukhacelekile ekamereni futhi ekukhuleni kwami angazi ngabona ukuthi malobolo kusebenza njani angazi and they have to choose nakhona basivalile ukuthi ngibaya mati nawa kabo and maki akabi khona is it me not sure Bithi wamndeni wonke bomalume bakhona emalobolweni bavumelana ngalokutonteka akejashulwa kudliwa inyama kuyanathwa shwala yonke lento kukhona yayindeka babulala inkomo or imbuti yena mcomvoti bakhuluma namadlozi ukuthi ihambe nenso yahamba ayohlangana nomndeni netinjalo. Kuvamisa ukuthi bavamisa kwenda amasiko abo la khona emaceleni for ukuphahla or something ukuthi babite amantombatani bavalele benda amasiko abo nje baba-check-a tindoda khona ngatinjalo mina. Malume ufune bakunike indlela ke usetinto tiyenda njani ekhaya nani ngoba ngibo labadzala labati kusevele kunjani. Kubita bomalume bakho bomjida ukuthi aye baye kho lomfati baye kumqela. And then they have to wait by the gate bacele imvumo yokungena. Abana right ukuthi bangangena. Yeah, kumele bakhuleke praise basho ama clan names alale lomndeni. It's a cherry on top when you have a good representative. Yeah. Loto khona ukukhulumela kahle tinalatelo. They don't knock. They mustn't go sfikile. They are knocking is them kusho tinanatelo tasekhayini. So bamine laphana. And they kufuna basho tinanatelo until babanaka. Baphathi timali nani. You cannot come empty-handed. Kumele kube nefine bayikhiphayo yokuthi babamngele la kuleli khaya. Yabona. Sort of like Mlomo, that's when they can speak. Mabangena egedeni, they must come with an offering, imbuti or money, and that is not included in the negotiation money. So it's either bafuna imali abanye bafuna inkomo letiphilayo lethambako. Hey, kuthi kwendekalani after that I don't know. Kuvamisa uhlale phansi bakhulume ukuthi bona le family yakabomfati ukuthi isuka ifuna yini. Then sebadiscussa ukuthi bafuna inkomo letinganani kumbe imali lenganani ukuthi kulotshole mntanabo. Then imndeni uyavumelana. Kodwa batimbonya and then the family has to pick ukuthi okay, Tini, we think this is the lady we came here for. Uma bakhetha kabi, they paid. And then after that, the other women leave and then ikusala lula bamkhethile. If it's the right one, bambuta ukuthi uyabati laba. She agrees, yes, ngiyabati. Lo mfati bomthela ngenyongo ekhayini. Kuse bam-introduce, bamhlabele inyama. Yabo? Kuze nyalo sebam-introduce adodlu, bam-introduce bamshisela impempe endoveni. Ehlaba ingulube kumbe hola ingulube imbuti. Nginamalobolo ngani? Asibolekeni labadzala indlebe basichushise. Kutekweni intombatane yendiwa umfati ingeniswa esibayeni iphume esibayeni igqotshiswe libovu ihambe iye kubo boyigezisa libovu ibuye seyingumfati wemuntu. Umfati wakho akusiyela umlobolile. Umfati wakho ngilo lomtekile. Ngilo lomngenisa esibayeni wahlaba phasi ngesikhalo wahlanganiswa emadloti. Thine bantu sibaya sithi indzawo yemadloti. Umsamo sithi indzawo yemadloti. Angeke mina ngiyolobola umakoti wami mina emfana. Kanti makakakalotshola. Baba kakamlobola. Funa aqale ngikhiphe kuncane. At least ngikhiphe lesilamu yembele. Naloko kuncane. Iyele kagogo. Sengiyabuya ngilobola lo wami. Alabagama umsebenzi wekumekezisa wenwe ebusika athi inkomo tsemahlangeni tingaphansi tingekho esibayeni. Ludzaka lungekho esibayeni. Kukahle komile nje kuyaphula. Uyakhona ukuthi angena amekeze lo mfati. Akanongena umfati atekwe esibayeni kuloludzaka. Kulusiko lokuthi bangabonani ungathi baqala lokubonana. Lesikhathi bahlangana bajabulelana. Kulusiko
kulusiko lwakhona. Kodwa ningaze nishade ngilelanga nani intaba nale njabulo ukuthi ayusesikanye. Nalena uma mshado tobanini bayazila. Hayi lo wangala smart usithola njani mara lo makoti ngala. Ufuna zile. Step lesinye lesi. Ufuna zile. Utokhumula yena ngesikhathi sakhe safuna sona. Kulawo malanga nje nasasonzele kungaba amaviki amabili noma kube liviki. Uyabona? Lokho kulusiko lokuthi into yakho uma ufuna ihambe kahle, uyabona? Kulalaba phansi. Kunjengekuphahla awuphahli ushisa, uyakubona? Khomba ukuthi labantu labadzala awubahloniphi. Uhlonipha laba lebalele. Uyabona? Ukuthi na ukhuluma nabo, ungakhulumi nabo ushisa. Tinvo na utenda upholile tonke tiyaphola. Na utenda tishisa tonke tiyashisa tiyashesha. Nekona kwala kwato tiphangise tonakala. Umuntu uqala kuphola after 3 days. Sokuphelile konke kushisa emtimbeni. Ukuthi akafaki imali. Imali yakho yakusebenzela wena. Khona ufuna ukufaka imali ahlala ngale. Athi ukufaka imali ngala. Hawa. Sabakwatisa laba phasi. Kakhulu. Bayihlanganisela imali emalobolo. Asibakwatisi laba phansi sena. Asibakwatisi. Angithi bahlanganisa lokuhle, asibakwatisi. Nalaba carbon voter laba phasi bajabula ukuthi nathi sithola umuntu lo right. Uyakubona? Nalaba carbon fat bajabula akusiko lokuyinkinga lokho. Awukahlali lo mfana. Akahlali. Tohlanganisela ikhathi senifuna kwenda indodeni ufuna kuthenga nifuna kwenda ini. Senindime iplan yenu ukuthi wena wenda lokho mina ngenda lokho. Umuntu nakata ushada ufana nemlofela. Uyafukama. Uhlala ndzawonye. Ngiyole into levo bathi umkhwenyane sowuthola ingodi yemoto bekayena sport ayolanza likheke lemshado. Ufe fanele ukuthi ufila ngithi uthatha sigaba le uthatha impilo lensha kahle. Uyaguquka kahle hle. Manje na uguquka uhlala ndzawonye. Sekufanele lo ahlale atinde afukame ngoba ufana nemuntu otavuka kusasa afi. Nangabe ayemthimbeni kufanele ahlaliseke ndzawonye. Uyakebendela ukuthi tindo tibohamba kahle ngithi uyangena linyawo leni wabo o devil in between umshado yabo. Kuyafana kuzila kuyafana siKristu yini kuyafana. Because kuzila kwesinto akuhlangana kuzila kwesilungu kwesikristu same thing. Akusho ukuthi uma uzilile uyahlangana nemuntu akwazile phela lapho. Uzile kudla, uzile konke, uzile emacansi. Konke. Lesikhathi sekabuyile seniyaku honeymoon njani. Uyakubona lokho. Kunemntana elibovu. Welibovu umnika bakabondvodza yakho. Inhlandi nginikwa bakabomfati wami. Lengemlobolile, lengemtekile. Ngamlobola ngizala emthimba. Kuthiwa nje so unenhlandi. Inhlandi kuba intombazana. Umntana welibovu kuyendeka kube intombazana kuphindze noma kube mfana. Emabhepha bekuthi impahla takudzala emabhuluko vele kudzala bekude. Kuze kugqokwe lamabhepha bebagqokiswa simo kwekuthi lamabhuluko kude emabhuluko etane belungu. Bebathi ukuthi impahla ushubulala imbuti noma uyobulala inyamatane esigangeni ubuye uyishuke ithambe so uyayigqoka. Lo lokuvala lokuthi konke kungabonakala emaswati bekenda umnqatho uyabona. Angithi na uhleti phansi kwendeke lelibhebha liphakame kabi uyabona. Kungabonakali lobuntu bakho la phambili kwabo bafaka lomnqatho. Kusa bakwenda nje kube salidziwonyane loluncane sebakwenda sikhala uyabona. Ngiyo ianda yakadzeni leyo bekude ema-anda. Libhanji ke vele kulemvelo yemalobolo noma uya ekhakhakho awukaloboli. So wendile lefunelani nganeno ufike ungene la emabaleni ekhaya. Bongakufaki vele kwemkhono lomfisha ufaka kwemkhono lomnzi. Kuthiwa uqhamuka ukhwiqile uyalwa uyabona. Na ufake lokwemkhono lomfisha.
kuthiwa uyalwa. Lokhu kokuthi bathi umake Mgwena kuyavakala la emlonyeni but emaphepheni ngingakasithole mina, although indoda ababetifala under mina customary law, mara nginesibongo sami straight. Baba wakhe ngu-Andrea, bambita ngani ngeligama bali nga-Andrea. Utoshosho wathi ukuthi basho make ngoba leli gama lababe abasuba bonke labantu abanalo phela, nalabanye bona labantu bakaMatsane labanye bababitwa ngalamanye amagama yabo. Kusetshenziswa lo la abitwa ngalesakho isibongo elazibani. Mangakambiti kuthi elazibani uthathe imako wazibani, imako wajabulani, imako wathandiwe, bekude lokunjinja lokuthi tibongo tibe timbili. Nangela lokwanyana ladlamini lapha ebukhosini bakaZulu kuthiwa ladlamini akuthi lokwekuntshintsha tibongo kusesilungwini akukho esintwini, lokuthi sowuntshintshe elipaso nasongumake ezibani kwesilungu lokho. Esintwini uba ngilabani tota uzofa noma ngasolotsholiwe, unikwa umntwana uyakubona logqotshiswa ngaye libovu lomntwana nawushada lapha lela ngihlaba ngesikhali phansi utekwa lo mshado wakho, unikwa umntwana, lo mntwana ubitwa ngaleli gama lakhe ukuthi nginabo bani. Lokwekuntshintshe emapasi untshintshe tibongo silungu leso akukho esintwini. Abathukane Sibayeni batamchazela nje ntombi lo mfati songumfati ngoba nasangena Sibayeni taba ngumfati. La ekhaya kunebantu labaxhwalile, kunebantu abagulako, kunebantu abaxhwalile ubapha kuhle, kunebantu abagulako banatha amaphilisi ubapha kuhle. Sheshe umnike kudla lo muntu angafika ahlale la ekhaya aze awe ngesidi. Kepha kufanele inyembede akhale. Ungene ekufeni nawufa ngeke ufe ujabulile, nawufa ufa kubhlungu ngoba uyathi usothethe umsebenzi lomkhulu. Nangakhali hey bona kanohlala lo mfati. Nangakhala akavami ukuhlala. Lapha Esibayeni ungena akambathi lutho ngedulo. Ungena akambathi lutho ngedulo. La wena ngilamakhata ke. Bahamba ungena Esibayeni. Wena lo mntekako awusonzeli nekusonzela Esibayeni. Awunawuvane ukuthi bakhuluma ngani. Yindlo ingoma yabafati kwento abafati vele. Kwento abo andi bala ekhaya. Sakhiwa kuyamiswa nje. Tigodwe tibe ngu4. Kumiswe nje kwento esasibaya bese kucelwa bulongo, kufakwe bulongo nangabe tholakala ibulongo utawumekeza la. Kwento kanjani. Kwendiwa ngesingisi sithi makeshift crawl. Nakuthiwa umuntu lomsikade utilobolile, usuke atakhela likhaya ngoba lo babe uyambona ukuthi umpofu ude, uyakubona. Ene yena le ndvodza yakhe uyayithanza, uyabona. Seke uyatilobola. Uwakha likhaya, utakhela likhaya lakhe. Akafuni likhaya lakhe limlahlekele. Uthathele tinkomo watinika wena. Wena wathi abantu bayolobola. Kuningi nakubhadalela. Asithathe kuyo. Uthatha umntana wamalume wakhe. Kuthi atodla likhaya abe mkhulu la ekhaya. Khiphe inhlanyelo into konke. Aphinze futhi atale nendlalifa. Ngilokunye lakubhadalelako. Lo munye nakalobola ulobolela amadloti. Ulobola kahle hle ukuhlanganisa amadloti. Net nangibathatha labafati uba nesibongo sakhe nemuti wakhe ngoba abafati ngesinto ngibola abaphethe imiti. Umuti wemfati indvodza ayinaba nemuti ngoba abantu abafati labaningi namhleleleka lazibani bani. Shasileleka lasibani, kusasileleka lasibani bani. Itatha umuntu wayo ngoba indvodza iba nelilawo. La kusuka khona tinkubelo tisuka lokwekuthi nibobhuti nasesi qobo ekhaya, uyabona. Lokwekuthi njengakudzala kudzala tindlu letiningi bekude, uyabona. Benilala nimantfombatane nebafana nize nikhule, nize nifundzele ukuganga, uyakubona. Nitawufundzisana nodvwane lokuganga lapha. Angithi lengadi seyiyahamba, uyakubona. Ninilala ndzawonye. Sigcino niyaganga lapha, naniganga lapha nalo sesi wakho sekuphuma lesichwala.
Suka lapho siqhwala. So ligama liba naloko ke ukuthi linemlandvo, linemadloti, linesigameko, nekubaluleka nekulijabulela nje ligama. Ligama liyakuvikela igama. Usho igama liyakuvikela igama. Lo muntu lo bakunike yena uyakumelela. Umntwana lokuqeda kuvela nakunagogo ekhaya makwababe uyabona. Wethiwa ngilo makwababe. Kanti lenye into lebetha ngayo bantwana umntwana bekethiwa ngesigameko kadzeni. Yeah. Bebathanda kupha abantwana amagama abo previous people who are past. Yeah. Kungathiwa ngisilindile besimlinzele. Ngilindiwe uyakubona. Besimlinzele nalapho uyabona. Noma ngiqhamukile ngiyabekisa uqhamuke singakaqabangi uyakubona lokho. Noma ngintombi he usithale lindvombi uyakubona. Besingathi ukuthi sitawuthola kanjalo nje lamagama lawo ayakhuluma labo ntombi bolindiwe boqhamukile bozodwa indvombi todwa la ekhaya ngumfana hey nalabo umfana bakani besithi indvombatana akhuluma lamagama esintu. Bathi babe ngaleli langa kube kutalwa lomzala wami wathatha tinja tamkhulu hamba nathi lapha ngesheya lapha tinjelwane afike ndathi hlaba tafa wathi nakabuya naleti tinja babela ekhaya kungena abantu bathi shile sonemntana batshela mkhulu kaje bathi shile sonemntana hey tiphi tinja mkirika hayi babe tinja tibulewe tinjelwane lo mntana senginjelo iplenjelwane nayi lenjelwane thathani lenjelwane nifike nipheke ninathise lo mntana lomsobho kwaba nginjilo njalo. Umntwana uyabhunyiselwa nakabuya esibhedlela uyahamba uyofuna tinyamatane emndvini wesintu lo laphako vele utofuna tinyamatane temntwana. Lo muntu uthatha letinyamatane letinkulu letasendle uyabona abhunyisele lo mntwana wendela lokuthi angahabuli. Lo mntwana utagibela naye itaxi kunenyanga inyanga utigade ngato tonke letinyamatane kwekuthi uyatiqinisa uyabona. Lo mntwana so uyafa lo uyabona. Ubulawa nginati inyamatane letigadwe ngilo muntu lo la emtimbeni wakhe. Umntwana vele uyabhunyiselwa ngetinyamatane noma awutisebenzisi kodwa lokuthi umbhunyisele ngato kulusiko lokuthi angaguli. Wahlala wangambhunyisela lo mntwana watenda wena ungathi usilungu. Uhamba angenwe ngiloko isifo sekuwa kunenyamatane lekangakayitholi ngilahamba ayithola la emateksini nala ebantwini. Nebese bathi labantu labadala ukuthi mangabe akankosi akakhumala akabani ufuna tinyamatane letiso. Uyamthatha lo yise Nzambama amhlubula abengcono lo mntana bese uya lapha etiko thatha umlotha shikishe lo mntana so nzinza naye lonke lelikhaya uyambika. Akayicethi inyanga umntwana angakabhunyisele. Nangabe letinyamatane titudana uyabona lo muntu wethu utombhunyisela la ekhaya. Nangabe tikhashana niye makuwele nongo uyabona semniyamthatha uhambe uyobhunyisela. Umsisakhatha savela buye esibhedlela ukuthi angahabula ngatholi tonke izinto lento ujust yamkhumula umcethe umbambe umhambise phezulu kwentuthu le yaletinto letishako lapha. Lokunye nanta ungena la endlini kanzi beniphumile kunekushiswa umshanelo lo ethayele endlini wesintu kushiswe wona bese uyawunyathela kanje uqime lelilanga so yangena la endlini. Kubonakala ngekuthi lo mntwana lo umnika kudla uyadla uyasutha uyammema uyalala uyamgezisa uyavuka uyakhala uyamncenga uyambinzisa uyakhala umbita ngaleligama lo umethe lona wena uyakhala uyakubona so uyabona ukuthi hayi la kunenkinga. Ugezile udlile usuthe ngummemile ulala sikhashana uyavuka uyakhala unalo ligama ngimethile kodwa uyakhala kunalo kushodako la kuneligama kunalofuna ukuthi iveta kulomntwana ngeligama lakhe lafuna abitwe ngalo. Uyagula lo mntwana uyagula ummikisa kadokotela
akabi ngcono, umikise clinic akabi ngcono. Number 1 umikise clinic indlela lelula akabi ngcono, umikisa kadokotela akabi ngcono umntwana. Kusuke kunenkinga lapho. Lo munye ukhaliswa ukuthi basuke angafuni kuhlala ngale side lakhabo makwakhe, afuna kuya ngala khabo bakwakhe. Akhale ngale ngoba labantu baleya bathi asangafika ngala labantu balaba mbone athule. Angithi ufike la kungikhona khona bambone. Bayahamba bogogo bobuka ukuthi kahle kahle ukhaliswa yini. That's why naye umntwana naye uyabikwa naye lo mntwana. Angithi akahlali khona la. Uhlala le ekuzeni, mahlala le ekuzeni mafika la. Niyababikela tobona kutolala. Kolala buthongo kungavuki. Lekhani kulele bakuhambela bakuyela. Bakuncinda kuvuke kukhale kwemntwana la. Bakuncinda kulele. Bakuncinda labogogo labangekho. Uthi wena uta imali asibohlangana complex siyokhipha imali ekulobola akahlala. Angithi leti inkomo kube ngabe kuthi inkomo baba. Thithi awulala la sibayeni ebafana valelani leti inkomo esibayeni kufuna uphume kusasa kuseni tihamba tiya kala mavuzo maye ngiyamthanda lo mavuzo. Tihamba tiya kala mavuzo. Sibongo semntwana sakhabo maki sisukela etikwekhulela kagogo. Nalabantu bakudzala bomalume uyabona. Bongambidi umntwana ngesibongo sakhe longatiwa la ekhaya. Uwone umntwana emuntu ngisho. Umntwana emuntu nakamonile akakamhlawula kamendi lutho abamniki lesibongo sangala. Bamniketa isibongo samakwakhe. Uyakubona. Kani lo mntwana bese kuyamvalela kuba kubo uyakubona. Akusilutho bangakamhlawuli mara mbite ngalesibongo sakhe. Wendela angatohunguka uyakubona lokho. Wendelwa lokho. Sisukela kagogo ukuthi ukhulele kagogo. Kodwa lesibongo sakhe abomaki asimvuleli itinhlanhla siyamvalela. Uyakubona lokho akabitwe ngalesakhe. Kude akhule adadi naye ukuthi wakabani angatosoma kulesa sibongo lesa. Ngibuyele ke emgwaceni. Mayobuta labanye bafowethu lombuto. Yini mehluko phakathi kwemalobolo, umhlambiso nemembeso? Nathi timpendulo ngititholile. Malobolo it's la yangishala. Malobolo ngilapho baya ku kabo mkhonyana baya ku tatisa kabo lo ntombi lekhethiwe leyo. Sebabatshela nokuthi bayamkhetha abafuna komenda ngani. Malobolo nemhlambiso. Something like that. And then malobolo, yeah, it's like a traditional wedding. Ngithathwa ngekwe isiko. Ngicabanga ukuthi ngihlambiso. Lokho ngikwahlambisa nemembezo angiyazi. Emhlambisa kumati, mhlambiso nemembezo. Ishangwathi mara malobolo. Mhlambiso nemembezo. Malo wangikwati nje athini nenhlobo ukuthi sengithanda into esimanje manje letakucala seyintobona phambili asekunecessary. Ngathi ngoba itagogo la. Membezo. Hey, my mom told me this. I know it. I just don't know it right now. Ngathi khona igama lesilungu maybe mhlambisa nemembezo. Ngazi. Mhlambiso. Nani? Nemembezo. When sounds like nembezo. Embezo. Embezo ngathi ngila makoti. Bamfaka isibayini. Bamgcobisa amanyongo. Yeah. Athi lo nembezo bamgcobisa inyongo lapha esibayeni salapho kuleli khalo lo. Bamthuke. That's, I think it's to do with death. Like, I'm just trying to take a wild guess. I really don't know. But I think it has to do with death on cleansing the body, you know?
not sure members. Lama terms emhlambiso nemembeso angiwadi ukuthi ona achaza kuthini mara yeah le ngishayile angiwadi lama terms lawo ngiyaqala nokuweva nje imhlambiso nemembeso. Ngikwadi angikwadi. Members ngathi they bayaku-cleanser, I'm not sure but bayaku-cleanser ukuthi keep amabhadi and stuff ukuthi la uyoloboliwa khona uqhamuke ufresh uqhamuke ngana sinyama uright because between the two mhlambe members nemhlambiso ukuthi iyakhona la bahlaba khona isilwane and then baklina kacani noma lo yini inyongo and stuff ukuthi vele they cleanse you but keep amabhadi. Because I think maybe members it's tradition emazulu ukuthi umprovela babami ukuthi I'm still a virgin. I'm not sure about that. Ukuthi uyabonga something like that. Si hayi lethule hayi angiyathi. Ayangikhuluma angimati. Eshangwadi. Don't really know umhlambiso. Mhlambi ngathi ngilakukhetha ndombi leti ndombi. Like ma-vision. Yeah, lapho kuhlangana indombi lekusasedi indombi. Sebabamba mhlanga. Kuyakhethwa indombi, kukhethwa indombi. Ngathi ingozi kukhethwa indombi. Ngithembe sonke sifundzele okuningi namuhla. Ukukhokha amalobolo akusiwe nembala umcimbi lo wodwa. Akusiwo lo msimeto we-traditional wedding. Kuyivala kahle. Nati leti gaba ngekulandzelana kwato. Lo mcimbi wemembeso noma wemhlambiso wondeka emva kwemalobolo. Uyakubona lo. Sekulotsholiwa ngithi. Sekufuna kuphuma umthimba khabo makoti. Sebayombesa abakhabo mkhwenyana. NgesiSwati bohlambisa, ngesiZulu bayobambathisa membeso. Sesiyohlambisa. Siyobambathisa. Kunedipho ledvamise kusetshenziswa. Mthanyelo wasendlini. Liplate yalo sebakhipha lafako ibasin nelicasi. Nabanako ngona bakhipha. Kepha nabethe lokho labathi awufike baniphe kona. Noma bakuphi ingubo. Umbathe leyo ngubo. Kuphuma lo mhlambiso lomncane lubanze uyabona. Lo lohlanganisa abhlobo lo wekumqhuba lengiushoko. Kuthiwa lubanze uyakubona. Nithenga nje indvoto ibe dincane uyakubona. Bomabhavunyana nje netindishi so kube kuncane. Kwalaba labakhulu bala ekhaya babalulekile uyakubona. Hayi wonke lo muntu. Sekuta le number 2 kuhlanjiswa wonke lo mndeni lo la ekhaya. Lo wekummikisa wekuhlanganisa lamadloti. Ngawo ke lokuhlambisa kuba ngiloko lokuthi ngahlanye uthi bonakalisa yena ukuthi unelithando nalomndeni la yakuwo la sakuwonya utabanakekela bonke inkulumo lomhlambiso lokuthi ahlambise la ene utakhela loluthando kulabo ekhakhakhe yalo msebenzi vele iyabikwa phela le mali le iyabikwa iyaphahlelwa ibikwe ibeke ilale emalanga lapha before isebenza abathi nje nabayibeka namhla seniyayithatha niyayisebenzisa labani kade 11 bakhomba le mali abakayiboni labanye bebangekho injengayo yona lokuthi nasolobolile bathi lo makoti akayikuphi ilanga ngale ufuna hlale ngale kungoba leti nkhomo leti lethwe ngilabakhabo mkhwenyana ta batibika labakubo kulala abadala lebalele funa babone leti nkhomo baphindze babone nalomnikati wato nine lesenginitshelile nitshele nalele ngingabadi nabo batshelana nangi phela lo mntwana lebekatolotsholwa nangi ngizibani nangi lo mntwana babutana ngimuphi njengana kunemsebenzi ekhaya angithi kuhlangana imindeni labanye abatani manje lo mntwana azibani lo uyabona mntwana azibani lo makwakhe nabo nasebahlangene bayakhombana ngaye babutana le bangamati batshelana bakhombana nasebatshelana bakhombana batawuthi kuphi bakhombana le mali yodwana yena akekho
kungako lo mshado bese awusagcini umuhle uyakubona ngalokungagcini lamasiko bese uhamba uyaphela kukhona la nibhimbise khona kube nithi nine nente kahle khona la kuphambene khona. Isiqephu lesilandzelako siyobe sibukene nemithetho levamisa kulandzelwa uma kushoniwe ekhaya. Naku longakulinzela. Phula lesivalo kwakhiwa libhokisi. Ufakwa kulelo bhokisi lelo uyahamba yakwenza nje. Batofuna usibantwana balakhaya maybe bawule tinwele. Makhethenise kufuna mvalo endlini. Ungaphuma kakhulu. Kunelinani lelati lemithetho letayelekile emalokishini. Nanibona ke vele kusekusile solokude umehluko ngikhona nibiti safasi. Kunalabanye nakushoniwe ekhaya baba kunemushana babanika wona baba ukhulu wasi ngoba ntombatane kahambe kabi akuphakela kudla ungatholwa ngokukhwehlela. Angangeni ekhaya namngenisa nidale inkinga. Ungakhohlwa kusithumela luvo lwakho under our comment section ngalesiqephu leceda kusibukela nalesitako. Sifisa nje kuva kuwe mayelana nale documentary series lesiyisungulile ukuthi ikuphethe njani. Ngabe uyayijabulela? Ngabe kukhona lokufundzako na? Ukhululekile ukutshela nabangani bakho ngalesiqephu naletinye lotibonile kuma social media platforms. Ungakhohlwa phela nokusetheka @themouses.co.za ukuze nathi phela sitoba ingcenyele totingxoxo lenibanato. Siyabonga isikhathi sakho sekubukela. Asibonane kulesitako. Umashele Mbungela lo, umtsonga lokhuluma Swati, umtukulu wabonzungwane, bomaziya nabomthunzi, bomsuthu nabomshengu. Aye! Decide you're not of this world. You summoned to a higher post, and boy, you've been served. The whole transition, it sort of hits you like a seizure. Many pendulum sense, so now you're crying amnesia. Time to collect, render me Caesar. I'm holding on to your visa. The only way you pearly gate, did you wait for the bell to toll a Hemingway? So who were you? Overachiever or non-believer? Any misdemeanors, would you stand with your Jesus? Let's go deeper. Were you more you and Makiba? Or did you play Solomon meeting the Queen of Sheba? Could have been better to the children. Hell of a life, hella lit. We put you out, now you this earth.